Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza. Nizere ko aho muri mugwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeje kugarukaho hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakurya y'ishyamba rya Kibira. Turabizi ko mudukurikiye, tubazaniye n'amakuru menshi cyane akomeje kugarukaho mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byakomeye cyane muri presidence ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ibintu byongeye guhindura isura. Umuriro watse mw'abantu mwe, nimutera agatebe mbabwire ibigezweho biri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kandi no kunyarukira muri Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse no mu karere muri rusange, nkubwira amakuru akomeje kugarukwaho ndetse n'intambara iteye ubwoba ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kukubwira ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiye gusinyana amasezerano imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese Amerika yaba noneho ije mu buryo bweruye kuba umuhuza mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibyo byose ndabigufitiye hano 5 kuri 5. Ese Amerika ni ukubera iki yaretse gufata uruhande mu makimbirane y'u Rwanda na Kongo igahitamo kunga ibihugu byombi? Ibyo byose nibyo nkuzaniye kugira ngo ubimenye. Ni nako kandi amakuru aravuga ko M23 yatangiye kubakisha umuhanda uhuza centre ya Masisi ndetse na Sake. Ibyo byose reka nze mbive imuzini muzingo. Kuki M23 yatangiye gukora ibikorwa remezo, yatangiye kubaka ibikorwa remezo hano muri Kivu y'Amajyaruguru? Ese byaba bishyira iki? Ese M23 yaba yaramaze kwizera ko ino Kivu y'Amajyaruguru yayigejeje mu biganza byayo? Ibyo byose reka nze mbikubwire. Ni nako kandi amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi, naho ntabwo ndibuze kuharenza ingoyi kuko naho ibintu byahinduye isura. Uwitwa hano mu gihugu cy'u Burundi umuyobozi wa komisiyo yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, uwitwa Sixte Vingene Nimuraba, yahunze u Burundi nyuma y'igihe kinini ari umutoni wa Perezida Evariste Ndayishimiye, cyangwa ari umwere imbere ya Perezida Neva. Ibyo byose reka nze mbive imuzini muzingo. Hano mu gihugu cy'u Burundi naho ibintu ntabwo byoroshye. Amakuru aravuga ko nibura uyu nguyu Nimuraba ngo yajyaga mu biro by'umukuru w'igihugu uko abishatse, ndetse n'igihe cyose yamwandikiraga Neva yahitaga amusubiza. Ese uyu ni muntu ki? Kubera iki ahunze igihugu nyamara afitanye umubano mwiza na Perezida Evariste Ndayishimiye? Ibi byaba bishyira ko Perezida Neva yaba akomeje kwikanga kudeta mu buryo bukomeye cyane. Reka nze tubigarukeho kandi ndanakubwira byinshi bikomeje kugaruka mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guca ibintu muri Kivu y'Amajyepfo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ukomeje gukora ama operasiyo aremereye cyane muri territoire ya Walungu ahitwa Nyangezi. Urugamba ntabwo rworoshye, ni nako Uvira ibintu naho ntabwo byoroshye. Imirwano ikomeje guca ibintu. Reka ibyo byose nze tubive imuzini muzingo, nta nubwo ndibuze kuba ndenza ingoyi. Andi makuru akomeje kugaruka hano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ndakubwira ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'Ububiligi iyobowe na Maxime Plevo yamaze gutangaza ko Plevo azagirira uruzinduko mu karere k'ibiyaga bigari mu rwego rwo gutanga umusanzu mu kurangiza aya makimbirane yo mu karere muri rusange, ndetse n'imirwano ikomeje guca ibintu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi ndibuze kukubwira ko byinshi bikomeje kugarukaho ku ngabo za SADC zikomeje kugoterwa mu mujyi wa Goma. Byinshi biri kugarukaho kugeza amagingo y'aya makuru ari kuva hano i Goma ni menshi cyane. Ibyo byose reka nze tubigarukeho. Ndaza no kwambuka hakurya y'inyanja ngari nkubwire byinshi bikomeje kugarukaho. Perezida Emmanuel Macron ngo yaba yamaze gufata uruhande mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese n'uruhe ruhande? Amakuru rero ari guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa nayo ni menshi cyane. Ni nako kandi ndibuze kukubwira byinshi bikomeje kugarukaho, nkakubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane n'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimiye intambwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bateye mu biganiro, nubwo ibi biganiro bisa nkaho ntacyo byatanze kuko imirwano ikomeje guca ibintu nk'uko ngiye kuba mbikubwira n'urugamba rwose uko ruhagaze. 5 kuri 5 rero reka mbahereze ikaze, nanabasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Njye ndisanze Fred Jarimura, akantu ku kandi ikaze.
Reka munyemerere mpere aya makuru kuri iyi nkuru iremereye cyane itugezeho. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye gusinyana amasezerano imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio kuri uyu wa gatanu arakurikirana isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko aya masezerano agomba gusinywa ku isaha y'isa 8 z'amanywa hagati ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda iyobowe na Olivier Nduhungirehe ndetse na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner. Ntabwo haratangazwa ibikubiye muri aya masezerano usibye ko itangazo ritumira abanyamakuru rivuga ko ari amasezerano agena amahame ngenderwaho muri diplomasi. Ibisobanuro bitangwa n'inzobere biravugwa ko aya masezerano nk'ayo ngabagena ibintu birimo ubusugire bwa buri gihugu, imikoranire ku nyungu rusange nko mu bijyanye n'amahoro cyangwa se ubucuruzi, ubushake n'umuhate bwa buri ruhande mu gukemura amakimbirane ndetse n'imirongo migari ijyanywe n'imikoranire mu bihe by'ahazaza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yemereye ikinyamakuru igihe.com ko hari businywe amasezerano ndetse ngo biteganyijwe ko aya masezerano agomba gusinywa koko ngari impamo nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano agiye gusinywa nyuma y'ibyumweru bibiri umujyanama mukuru wa Donald Trump ku bibazo bya Afurika Masad Boulousi agiriye uruzinduko mu karere k'ibiyaga bigari akaganira n'abakuru b'ibihugu ku bibazo by'amakimbirane bimaze iminsi mu karere. Kuri tariki ya 8 Mata Boulousi yabwiye abanyamakuru ko Perezida Paul Kagame baganiriye ku mikoranire ndetse ngo ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, ngo kandi n'amasezerano ashingiye ku bindi biganiro yari yaragiranye na Perezida William Ruto wa Kenya ndetse na Perezida Faci wa Kongo na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ngo hari ubushake buri gukorwa kugira ngo amahoro aboneke mu karere k'ibiyaga bigari. Ati dushyigikiye umutekano n'ubusugire bwa buri bihugu byose byo muri aka karere. Ati hari sosiyete nyinshi z'Abanyamerika zashoye imari mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyerekezo cyo kuba mu ba mbere mu bukungu, ngo kandi ifite n'abaturage biteguye gushyigikira iki cyemezo. Uyu ni Marco Rubio wabigarukagaho. Ati twiteguye gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyo ntego igerweho. Ni nayo mpamvu turi gushakira igisubizo kirambye cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ni ingenzi cyane kuko ngo bizatuma amahirwe y'akarere atabyazwa umusaruro atangira gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo amahirwe aka karere gafite, ibikorwa remezo aka karere gafite, ngo amakimbirane narangire mu burasirazuba bwa Kongo bishobora kuzajya mu buryo bwiza. Uyu Boulousi yanasobanuye ko mu biganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame yasanze ashyigikiye icyerekezo cyo kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Aya masezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agiye gusinywa kandi nyuma y'iminsi hari ibiganiro byahuzaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 muri Qatar. Leta ya Kongo na M23 bumvikanye ko bagiye guhagarika imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi ibiganiro biri kuba impande n'impande, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zishyigikiye ko ibi biganiro byanakomeza ndetse bikaba ari n'ibiganiro bishobora kuzahagarika intambara n'amakimbirane ari kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mve aho ngaho, reka tuze kwitega imyanzuro iri buve muri aya masezerano turaza kwibatangariza. Ni nako kandi M23 iri kubakisha umuhanda uhuza centre ya Masisi ndetse na centre ya Sake. Iri huriro ryahise M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryatangiye kubakisha umuhanda mushya uhuza centre ya Masisi ndetse n'umujyi wa Sake mu ntara Kivu y'Amajyaruguru.
Guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na M23 Manzi Willy yatangaje ndetse anashyira amashusho hanze y'imashini ziri gukora umuhanda bigaragaza ko batangiye akazi mu gace ka Kasengezi. Uyu Manzi yanasobanuye ko uku kubaka uyu muhanda ari kimwe mu bigaragaza ibihe bishya intara Kivu y'Amajyaruguru yatangiye bitigeze bibaho kuva Repubulika Demokarasi ya Kongo yabaho. Yagize ati umuhanda mushya uri kubakwa uhuza centre ya Masisi ndetse na centre ya Sake, ngo kandi iri n'intangiriro cyangwa iri n'itangira ry'ibihe bishya. Abaturage ba Masisi bari bagowe n'imihanda itari nyabagendwa, ntabwo bazongera kumara iminsi mu ngendo zakabaye zibatwara amasaha make. AFC M23 iri kugenzura Goma kuva mu mpera za Mutarama 2025. Manzi yasobanuye ko uyu mujyi wavutse bundi bushya kuko abawutuye ntibakibura amazi, umuriro, amashanyarazi, ngo kandi barabyiteze ko byibuze ku kigero cya 99% umutekano wabo urinzwe, mu gihe izi ntare za Sarambwe nazo zamaze kuba zibitangaza. Yagize ati inzego z'umutekano zacu zirinda abaturage amanywa nijoro mu duce twa Ndosho twahoragamo ubwoba mu masaha ya nijoro. Ati abaturage bari gusinzira, ati twahamya ko hari amahoro n'umutekano byazanwe na AFC M23. Uwitwa rwiyemezamirimo witwa Fulani we yasobanuye ko iki gikorwa cyo kubaka uyu muhanda kizihutishwa ku buryo kizarangira mu mezi 3. Hari kwifashishwa rero imashini zigera kuri 4 ziri kubaka uyu muhanda wa centre ya Masisi ndetse n'uyu mujyi w'Isake. Ni nako kandi reka mve aho ngaho nerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Witwa Nimuraba wari umwere cyane cyangwa wari umutoni, wari inshuti magara ya Perezida Evariste Ndayishimiye yahunze igihugu. Umuyobozi wa komisiyo yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Dr Sixte Vini Nimuraba yahunze u Burundi nyuma y'igihe kinini ari umutoni wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umuyobozi wa komisiyo yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Nimuraba yahunze u Burundi nyuma y'igihe kinini ari umutoni wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu Nimuraba rero yatangaje ko ngo kuyobora iyi komisiyo kuva muri 2019 ngo ni mu gihe rero ngo yarari ku butegetsi, ngo ni mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. Ubwo Ndayishimiye rero yajyaga ku butegetsi muri Kamena 2020 ngo bahise baba inshuti mu buryo bukomeye. Amakuru rero avuga ko uyu Nimuraba ngo yajyaga mu biro by'umukuru w'igihugu uko abishatse, ndetse ngo n'igihe cyose yamwandikiraga Neva yahitaga amusubiza mu buryo bukomeye cyane. Ati ntibyarangiriye aho, uyu Nimuraba yanabaye inshuti yabo mu rwego rushinzwe iperereza CNR rushinjwa gushimuta abaturage barimo umuyobozi wadwo General Major Ildefonsi Habarurema. Ngo kuba inshuti y'umukuru w'igihugu nabo muri presidence ngo byanatumye uyu Nimuraba yirengagiza dosiye zimwe na zimwe z'abantu bashimuswe ndetse n'abafungiwe muri kasho za CNR mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ku ya 24 Mata 2025 yatangaje ko umubano wa Nimuraba n'ubutegetsi bw'u Burundi wazambye nyuma yaho muri Mutarama 2025 hasohotse raporo iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngitarashimishije ubutegetsi bwa Gitega. Iyi raporo igaragazamo ko dosiye 429 z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu butubahirijwe nyuma y'uko uyu Nimuraba agirirwa icyizere ku rwego mpuzamahanga, ariko ibiba intangiriro y'ibibazo bye mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'abadepite mu nteko nshingamategeko y'u Burundi witwa Gelese Dani Ndabireba yemeranyije n'iyi raporo, avuga ko iyi raporo igamije guharabika igihugu cyabo. Ashinja uyu Nimuraba kwibasira ubutegetsi. Umwuka mubi watangiye gututumba hagati y'abagize komisiyo y'u Burundi
ndetse n'abantu bagera kuri batatu muri barindwi bari bagize iyi komisiyo. Uyu ni Muraba yananyereje amafaranga y'amarundi arenga miliyari 1,200,000 mu gihe cy'imyaka igera kuri 2. Mu cyumweru gishize uyu ni Muraba yambuwe pasiporo yo mu rwego rw'ubutegetsi asigarana isanzwe yari afite. Abapolisi basatse urugo rwe bikavugwa ko bakozwe ku ibwirizwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa babikoze ku bw'amabwiriza ya Neva. Rero mu rwego rwo gukiza amagara uyu ni Muraba yahunze we n'umuryango we bava mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yatangiye no gusaba ubuhungiro mu gihugu arimo. Gusa iki gihugu yanyarukiyemo ntabwo cyaba kiratangazwa mu buryo bweruye. Reka tuve aho ngaho twerekeze muri Sud Kivu. Ibintu byakomeje kuzamba, imirwano ikomeje guca ibintu hano muri Kivu y'Amajyepfo. Reka mpere hano mu mujyi wa Goma. Abasirikare benshi ba SADC biganjemo abanyatanzania bamaze kugaragara ko bazimiriye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bo mu ngabo z'umuryango wa SADC biganjemo abanyatanzania, amakuru aravuga ko baburiwe irengero hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo barwanaga n'umutwe wa M23 mu minsi ishize. Abasirikare babuze bari mu bonyine uyu muryango wa SADC wari wohereje hano mu burasirazuba bwa Kongo ngo baze gufasha ku rugamba ingabo za leta ya Kongo FARDC zimaze imyaka irenga 3 ziri mu ntambara n'umutwe wa M23. Muri Mutarama uyu mwaka ubwo imirwano yari ikomeje ijya mbere hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta, ni nabwo bamwe muri aba basirikare baburiwe irengero hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko abasirikare b'abanyatanzania baburiwe irengero ari ababarirwa mu ijana barimo barwanisha imbunda zizwi nka Sabasaba BM21 Grade mu duce twa za Kibati, Kilimanyoka n'utundi duce two muri teritwari ya Nyiragongo. Bitekerezwa ko aba basirikare nyuma yo kubona gusubira mu mujyi wa Goma umaze kwigarurwa na M23 bitagishoboka, bahisemo kwerekeza mu mashyamba, ndetse biranavugwa ko hari ababa mu birunga. Andi makuru aravuga ko hari abasirikare 43 b'abanya South Africa bo baburiwe irengero burundu. Biravuga ko aba basirikare kugeza ubu ngubu biravugwa ko kandi aba basirikare ngo bishwe na M23, gusa bagenzi babo nyine ngo babuze uko bajya gutoragura imirambo yabo ku mirongo y'urugamba. Kugeza ubu kandi muri Gashyantare uyu mwaka igisirikare cya South Africa SANDF cyemezaga ko abasirikare cyatakarije mu mirwano yasize M23 ifashe n'umujyi wa Goma ngo ari abasirikare bagera kuri 14 bonyine. Icyakora muri uko kwezi ubwo bamwe mu basirikare bakuru ba M23 basuraga ingabo za South Africa mu kigo cya Zamubambiro ndetse no mu bigo byabo, basabye uyu mutwe wa M23 ngo ko ahari babemerera kujya gushaka imirambo ya bagenzi babo bari mu bice bitandukanye urugamba rwagiye ruberamo. Amakuru kugeza ubu kandi aravuga ko abasirikare ba SADC baburiwe irengero ngari bo bari mu muryango ukomeye cyane w'izi ngabo za SADC, ndetse biranavugwa ko abasirikare baburiwe irengero bari bo abasirikare biganjemo mu bakoresha ibibunda biremereye cyane byo mu bwoko bwa BM21. Aba basirikare rero biravugwa ko bazimiriye ku rugamba. Ni mu gihe kandi abakuru b'ibihugu bigize SADC mu kwezi gushize bashyize iherezo ku butumwa bw'izi ngabo ziri mu muryango wa SADC zirimo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikindi ngizi ngabo zikaba zaranasabwe na M23 kuva bwangu hano mu mujyi wa Goma nyuma yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC bagabye kuri 11 Mata 2025 bafatanyije n'izi ngabo za SADC. Ngiyo SADC rero biranavugwa ko kugeza amagingo ngaya nta gihindutse, SADC igomba gutaha mu minsi iri imbere, kuko biravugwa ko izi ngabo ziramutse zikiri ku butaka bwa Kongo bikaba byakomeza guteza umwuka mubi hagati y'umutwe wa M23 n'izi ngabo ziri muri ubu butumwa, kubwo kutumvikanaho rero umugambi wabo wo kuba bashaka kwambura uyu mutwe wa M23 uyu mujyi wa Goma no guhungabanya umutekano w'abaturage.
Kugeza amagingo aya ngaya kandi M23 urugamba rukomeye cyane iri kurukomereza muri teritwari ya Walikale. Navuga ko kugeza amagingo aya ngaya rero M23 yo ikiraje inshinga no gukomeza kurinda umutekano w'abaturage mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bari kugenzura. Biravugwa ko rero mu gihe ino SADC yatinda gutaha, M23 iri bufate izindi ngamba zikomeye zirimo no kujya muri ibi bigo bagakuramo abasirikare batari aba SADC mu buryo bwa vuba. Barimo biravugwa ko rero izi SADC zicumbikiye abagera ku 1,700 b'ingabo za leta ndetse na Wazalendo na FDLR. Aba rero ni nabo bakuwemo bajya kugaba ibitero hano mu mujyi wa Goma ku bufatanye na SADC, babarikuye banabaha intwaro. M23 bamwe iranabafata, bamwe biravugwa ko M23 yanabiciye muri Nyiragongo, bari bashatse kwitwikira ijoro bagaba ibitero hano mu mujyi wa Goma baturutse muri za Nyiragongo ariko ku bufatanye na SADC. Amakuru kandi aravuga ko nanone MONUSCO nayo igicumbikiye abagera ku 2,000 b'ingabo za leta, ndetse biranavuga ko abangaba haba harimo n'abarundi bakeya bahungiye muri ibi bigo bya MONUSCO ndetse n'ibigo bya SADC. Rero M23 ikishaka SADC nive mu mujyi wa Goma, ubundi hasigaremo FARDC, FDLR na Wazalendo n'izi ngabo z'u Burundi FDNB, kugira ngo M23 biyorohere kuba yacunga umutekano mu buryo bwuzuye mu mujyi wa Goma, ndetse inizere ko nta kizongera guhungabanya umutekano w'abaturage mu mujyi wa Goma. Hanyuma yitwa Matata Ponyo, ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi, uyu yabaye minisitiri w'intebe. Noneho ubushinjacyaha bwa Kongo bwashinje Depite Augustin Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe w'icyo gihugu kuva mwaka wa 2012 kugeza mwaka wa 2016 kunyereza miliyoni 115 z'amadolari y'Amerika. Amafaranga atari make, menshi cyane. Amafaranga Matata ashinjwa kunyereza ari muri miliyoni 285 z'amadolari zari zaragenewe umushinga wo kubaka icyanya cy'inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi mu mujyi wa Bukangalonzo uhuza intara ya Kwango na Kwilu. Mu Gushyingo 2020 urwego rwa Kongo rushinzwe ubugenzuzi mu ikoreshwa ry'imari IGF rwagaragaje ko uyu mushinga wagombaga gutangira mu mwaka wa 2014 wanyerejwemo miliyoni 205 z'amadolari y'Amerika. Umuyobozi wa IGF yitwa Gilles Alingete yasobanuye ko gupfuba k'uyu mushinga ari ibintu byateguwe hagamijwe kunyereza aya mafaranga, kandi ko abantu 6 bayobowe na Matata babigizemo uruhare. Ubushinjacyaha bwatangiye gukurikirana Matata wari umusenateri ndetse yanatawe muri yombi, arekurwa nyuma yaho urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rugaragaje ko nta bubasha rufite bwo kumuburanisha. Uru rukiko rwarivuguruje rwemeza cyangwa se rwemera ko rufite ububasha bwo kuburanisha nyuma ububasha bwo kumuburanisha ariko nyuma y'ubujurire. Ariko byageze muri Mata umwaka ushize, urubanza rwimurirwa muri Nyakanga muri uwo mwaka, rwongera no gusubikwa. Nubwo abanyamategeko ba Matata bavugaga ko cyangwa se bavuga ko uru rubanza ari urwa politiki, ku itariki 14 Mata uyu mwaka yasubiye mu rukiko nyuma yumva ibirego ubushinjacyaha bumurega. Byagezeho perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko Vital Kamerhe nawe uri mu kaga muri no minsi, agaragaza ko bidakwiye ko Matata murababarira akomeza kwitaba urukiko mu gihe agifite ubudahangarwa nk'umudepite. Ibyo uregwa yanabishingiyeho ntiyitabira urubanza rwe kuri uyu 23 Mata. Perezida w'uru rukiko yitwa Dieudonné Kamuleta yafashe umwanzuro wo kuburanisha uru rubanza Matata adahari ku 23 ejo ndi kuwa gatatu, akomeza kumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Matata wenyine yagize uruhare mu kunyereza miliyoni 115 z'amadolari mu mafaranga yari yaragenewe uyu mushinga nk'umuntu wari ku isonga mu bari bashinzwe kuwukurikirana mu gihe yari minisitiri w'intebe. So rero bwasabiye Matata gukatirwa igihano cyo gukora imirimo y'agahato mu gihe cy'imyaka 20 no kubuzwa uburenganzira bwo kujya mu mirimo ya leta mu gihe cy'imyaka 10.
uru rukiko kandi rwamenyesheje ababuranyi ko umwanzuro kuri uru rubanza uzamenyekana tariki 14 Gicurasi 2025. Nibyo kuri Matata Ponyo Augustin. Nibyo ngibyo, hari ibindi twabivugaho. Hitwa Katakoli, imirwano hagati y'abasirikare n'abapolisi nyuma y'inkuba yishe bagenzi babo. Ni imirwano yaciye ibintu, harashize iminsi 3. Urumva hari impagarara nyinshi. Yego, ahangaha muri Katakoli, umujyi uherereye mu birometero 90 uvuye ahitwa ngo ni Ibadolite, n'umurwa mukuru w'intara ya Nord Ubangi. Abasirikare boherejwe mu kigo cy'imyitozo cya Katakoli kugira ngo bongere batyaze. Bagabye igitero ku baturage bashaka guhora urupfu rwa bagenzi babo babiri bishwe n'inkuba ku mugoroba ku wa kabiri rwagati mu isoko. Urumva, iki rero ni ikiza cyateje imirwano, kuko amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko rwose inkuba yakubise abasirikare babiri igihe bari ku isoko rya Katakoli. Ni mu mvura yoroheje, nubwo bahise bimurirwa mu bitaro, aho abo basirikare bombi ntibarokotse. Abasirikare bamenyeshejwe urwo rupfu, bamwe ntibigeze bemera ko ari ikiza gisanzwe, babyise ibindi. Ubwo rero amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abasirikare barakaye cyane bashinja abaturage ba Katakoli kuba barakubitishije inkuba bagenzi babo. Nk'uko amakuru aturuka aho atugeraho abivuga cyangwa se abitangaza, ngo abasirikare benshi bararakaye batera amaduka n'ubucuruzi ku isoko bitwaje intwaro, bamwe bishoye mu gusahura, abandi barasa amasasu menshi. Mu gihirahiro rero, itsinda ry'abasivile bagerageje kwirwanaho. Umusivili witwaje imbunda ya calibre 12 yishe umusirikare nyuma yo kumurasa amwegereye, bituma amakimbirane arushaho kwiyongera. Urusaku rw'amasasu rwaraye rwumvikana ijoro ryose kuwa kabiri kugeza mu gitondo cyo kuwa gatatu, aho ibitekerezo bimwe byerekana ko ikibazo cy'imibereho, urumva, ngo ikibazo cy'imibereho, urumva, ndata umutaramu rwose ahangaha ampaye amakuru akomeye cyane. Gusa reka twikomereza ibi. Yes, ibitekerezo bimwe byerekana ko ikibazo cy'imibereho y'abasirikare yifashe nabi, ibituma guturana kwabo n'abaturage baho bigorana cyane. Nk'uko amakuru aherutse avuga, kuri wa kane i Katakoli ituze ryatangiye kugaruka bitewe n'umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo wabashije ngo guhagarika iki kibazo. Urumva, wabashije guhagarika iki kibazo mu by'ukuri, ahagarara kigabo aragihagarika. Uri kumva, ariko ibikorwa byose bikomeje guhagarara muri ako karere. Tunyarukire hanze mu bindi bihugu. Muri Tanzania tayari, Tanzania polisi yafashe abayobozi b'ishyaka rya Chadema bari baragiye mu rubanza rwa Tundu Lissu. Ku wa kane, ku munsi w'ejo, abapolisi bo muri Tanzania bafunze abantu babiri bakuru, urumva, yego, bari mu batavuga rumwe rero n'ubutegetsi, ubwo bari mu modoka berekeza mu rukiko kumva urubanza rw'umuyobozi w'ishyaka rya Chadema Tundu Lissu ukurikiranweho icyaha cy'ubuhemu. Uyu Tundu Lissu ejo ndetse wari waburiwe irengero. Tundu Lissu niwe wari waburiwe irengero. Rero umuyobozi wungirije w'iri shyaka rya Chadema John Heche ndetse n'umunyamabanga mukuru John Manyika bafunzwe ubwo berekezaga mu rukiko rw'ibanze rwa Kisitu i Dar es Salaam, nk'uko umuvugizi w'iri shyaka witwa Brenda Rupia abitangaza. Uyu Rupia yagize ati: dukomeje kwibonera ihonyorwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu. Ubwisanzure bw'abaturage ntabwo buri gukurikizwa hano mu gihugu cyacu. Ntabwo tuzemera ko igihugu cyacu gisubira mu mwijima w'ubwoba, iterabwoba no guhindanyirizwa isura. Perezida wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan avuga ko guverinoma ya Tanzania yiyemeje kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse yanategetse ko hakorwa iperereza ku ruhererekane rw'ishimutwa ry'abantu
mu mwaka ushize ubwo abarenga kuko abanengwa na leta banengwa nyine ku bwinshi bashinjwa gushimuta abaturage bakabajyana ahantu hatazwi. Muri uku kwezi nibwo Tundu Lissu wabaye uwa kabiri mu matora ya perezida aheruka kuba muri 2020 yashinjijwe icyaha cy'ubuhemu cyangwa se cy'ubugambanyi. Iki gihugu rero cyamushinjije ibi byaha kubera ngo ijambo yavuze avuga ko ngo abashinjacyaha ngo bamwamaganiye kure ubwo abaturage bariho bamwishimiye ari kwiyamamaza. Rero nyuma y'iminsi komisiyo ishinzwe amatora muri iki gihugu yakuye iri shyaka rya Chadema mu mashyaka yemerewe kwitabira amatora azaba mu mwaka utaha kubera ko ngo yanze gushyira umukono ku mabwiriza agenga imyitwarire mu bihe by'amatora mu gihe bari kwiyamamaza. Iri shyaka ryise ibi ngo ni ukunyuranya n'itegeko nshinga mbere y'ibyari byaratangajwe n'ubutegetsi. Ibirego rero iri shyaka rishinjwa ndetse na Tundu Lissu ngo uyu nguyu arashinjwa ibyaha bikomeye cyane by'ubuhemu ndetse ngashobora no kuba yahabwa igihano cy'urupfu. Urumva rero Perezida Mama Samia Suluhu Hassan yongeye kwibazwaho mu bijyanye no kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihe iri shyaka ryabujijwe kwiyamamariza kuzatanga umukandida ushobora kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. Okay, twambuke hanze y'Afrika hakurya y'inyanja ngari tubabwira ibyo Trump yavuze kuri Zelensky amukurira inzira ku murima. Uyu ni umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yes, yibasiye Volodymyr Zelensky wavuze ko Ukraine itazemera guhara ibice yambuwe n'Uburusiya birimo Crimea. Kuva muri Gashyantare 2025 intumwa za Amerika zahuye n'abahagarariye Ukraine n'Uburusiya kugira ngo bumvikane ku buryo intambara ihanganishije impande zombi kuva mu myaka 3 ishize ihagarara. Ku ya 23 Mata mu Bwongereza hari hateganyijwe inama y'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru bo muri Amerika, Ubufaransa na Ukraine yari kuganirwamo uko amahoro yaboneka hagati ya Ukraine n'Uburusiya bahanganye. Mbere y'uko inama iba, Amerika yagaragaje ko kugira ngo amahoro aboneke bisaba ko Ukraine yemera ko ibice yambuwe n'Uburusiya bitakiri ibyayo. Gusa Zelensky yasubije ko ibyo bitashoboka. Zelensky ati ntacyo twabivugaho, ni ubutaka bwacu. Ati ni ubutaka bwacu. Urumva? Yego. Ati ntacyo twabivugaho, ubu ni ubutaka bwacu, ubutaka bw'abanya-Ukraine. Bikekwa ko iki gisubizo Zelensky yatanze ku 22 Mata aricyo cyatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika witwa Marco Rubio atitabira inama yo mu Bwongereza, nubwo ibiro bye byasobanuye ko yagize gahunda nyinshi. Ku 23 Mata Perezida Trump yagaragaje ko yatekerezaga ko kuganira na Zelensky bizoroha, ariko ngo iki gihugu kigoye kurusha Uburusiya buyoborwa na Vladimir Putin. Yagize ati ntekereza ko Uburusiya bwiteguye, ntekereza ko turi kumvikana n'Uburusiya. Ati natekerezaga ko byakoroha kumvikana na Zelensky ariko byaragoranye. Trump yatangaje urumva nka data utara mukuru mpereje ahangaha. Trump yatangaje ko amagambo ya Zelensky yanyegeza intambara kuko ashobora gusubiza ibiganiro by'amahoro Amerika ikomeje kugirana n'Uburusiya. Ushobora kubisubiza inyuma. Noneho uyu mukuru w'igihugu akavuga ko niba Ukraine idashaka guhara Crimea yambuwe n'Uburusiya mu mwaka wa 2014 iba yarayirwaniye aho kuyitanga hatarashwe n'isasu na rimwe. Ati nta muntu usaba Zelensky kwemera ko Crimea ari agace k'Uburusiya, ariko niba ashaka Crimea kubera iki mu myaka 11 ishize atayirwaniye? Ati ubwo yashyikirizwaga Uburusiya nta sasu rirashwe. Trump rero agatangaza ko Zelensky adakwiye kwihagararaho muri ibi bihe kuko umutekano muri Ukraine uri kurushaho kuzamba. Yasobanuye ko rero mu gihe mugenzi we atakwemera kumvikana mu myaka 3 yabura igihugu cyose.
ati ntacyo akwiye kuvuga, ikibazo cyo muri Ukraine kirakomeye, akwiye kwemera amasezerano y'amahoro cyangwa se akarwana indi myaka 3 mbere yo kubura igihugu cyose. Ku ya 23 Mata Uburusiya bwagabye igitero mu karere ka Dnipropetrovsk cyapfiriyemo abantu 9 abandi 70 barakomereka. Ibyo ngibyo Trump kandi wabwiye Putin ati stop hagarara. Iyo Trump yibasiye bikomeye cyane mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin nyuma y'ibitero by'umusubirizo mu murwa mukuru wa Ukraine i Kiev, avuga ko bitamushimishije ngo bigomba no guhita bihagarara. Stop ni amagambo aje nyuma y'igihe Trump ashyize imbaraga mu biganiro bigamije guhosha iyi ntambara irimbanyije hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse Putin yavuze ko ngo yiteguye kugirana ibiganiro na Ukraine kugira ngo amahoro aboneke. Rero ku wa kane ku munsi w'ejo Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati ntabwo nishimiye ibitero by'Uburusiya kuri Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine, ati ntabwo byari bikenewe kandi ni mu gihe ngo ibi ngibi biba ari ibintu bitari byiza. Ati Vladimir Putin stop, rekera aho ngaho, abasirikare 3,000 bapfa buri cyumweru, ati ntabwo bikwiye. Yakomeje agira ati reka tugere ku masezerano y'amahoro, ntacyo Uburusiya buravuga kuri aya magambo ya Trump cyangwa ngo bumusubize, nicyo wamenya. Gusa byitezwe ko Vladimir Putin agomba kugira byinshi asubiza Donald Trump. Rero ubwo umuvugizi w'ibiro bya Putin Dmitry Peskov yari abajijwe kuri ibi bitero byagabwe mu mujyi wa Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine, yasubije ko Uburusiya bukomeje kurasa ku birindiro by'abasirikare ba Ukraine. Ati Trump yiyamye bikomeye cyane Putin nyuma y'uko ku wa gatatu nabwo yari yavuze ko atashimishijwe n'amagambo ye, aho yari yaravuze ko ngo Ukraine itemera Crimea ko ari agace k'Uburusiya. Yavuze ati aya magambo ngabangamiye ibiganiro by'amahoro. Gusa mu biganiro Trump yagiranye na Zelensky muri Werurwe yavuze ko Crimea yavuye mu biganza bya Ukraine mu myaka myinshi ishize, nta biganiro byo kugira ngo ako gace gasubirane ngo ntabwo bikenewe, ati bagomba kugahara. Trump abwira Zelensky ati mugahari kugira ngo byibuze ibintu byibuze. Zelensky ntabwo abyuba kuko deja Zelensky afite uruzinduko hano mu gihugu cya Afurika y'Epfo Pretoria. Yes, rwanarangiye igitaraganya, sinzi impamvu kuko uruzinduko rwa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari ari kugirira muri Afurika y'Epfo rwarangiye igitaraganya kubera ibi bitero Uburusiya bwaraye bugabye mu murwa mukuru w'iki gihugu Kiev. Urumva ubuyobozi bwo muri Ukraine bwatangaje ko ibi bitero by'indege zitagira abapilote Uburusiya bwagabye muri Kiev byahitanye abantu 9 abandi 70 barakomereka. Ni ibitero byagabwe ubwo perezida Zelensky yari yari mu rugendo rwerekeza muri Afurika y'Epfo, kuko yahageze mu rukerera rwo kuri wa kane tariki 24 Mata yahise ataha. Muri uruzinduko Zelensky yabonanye na mugenzi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, nyuma ahita atangaza ko agiye kurangiza urugendo rw'igitaraganya kubera ibi bitero by'Uburusiya. Uruzinduko rwa Zelensky muri Afurika y'Epfo rwari ku murongo wo kuzahura umubano n'imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi, ubwo ni Ukraine na South Africa. Hanyuma ikindi twababwira, urumva Ubushinwa bwagize gutya, urumva yego n'Ubushinwa nabonye bwasubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika indege bwari buherutse kugurayo. Umubano rero w'igihugu cy'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeje kuzamo agatotsi. Ubushinwa bwasubije izi ndege zigera kuri 2 bwari buherutse gutumiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwihimura kubera imisoro ihanitse Trump akomeje gushyira ku bicuruzwa biva muri iki gihugu cy'Ubushinwa bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'uruganda rukora indege rwa Boeing witwa Kelly Ortberg
yabwiye ikinyamakuru CNBC ko indege ebyiri zimaze gusubizwa ngo kandi hari n'indi imwe igiye gukurikiraho kubera ubushyamirane mu bucuruzi bukomeje hagati y'ibihugu byombi. Ati Ubushinwa bwahagaritse kwakira indege zacu kubera uko ibintu byifashe mu bijyanye n'imisoro. Yongera ko abandi bakiriya 50 b'Abashinwa bari baratumije indege z'urwo ruganda muri uyu mwaka wa 2025 bamaze gutangaza ko rero batazazakira. Noneho leta ya Amerika yashyizeho imisoro ingana n'45% ku ijana ku bicuruzwa bivuye mu Bushinwa. Ubushinwa nabwo butakewe n'ikajyi wamugarura bushyiraho 125% by'imisoro ku bicuruzwa bituruka muri Amerika. Ibintu byatumye Amerika ihita itumbagiza imisoro ku bituruka mu Bushinwa ikagera kuri 245%. Ku wa kabiri rero Trump yavuze ko buriya ngo afite icyizere cy'uko umubano wa Amerika n'Ubushinwa, urumva umubano n'Ubushinwa ku bucuruzi uzagera neza, kandi ko ngo imisoro yashyizweho izagabanuka cyane ariko ntigere kuri zero. Noneho abakora mu ruganda rwa Boeing bagizweho ingaruka n'iyo misoro cyane mu Buyapani no mu Butaliyani, aho hashyizweho imisoro y'10% kuri buri kintu cyose cyoherejwe. Boeing nicyo kigo cyohereza ibicuruzwa hanze kurusha ibindi muri Amerika, aho 70% by'indege ikora zigurishwa hanze ya Amerika. Kutabana neza rero k'Ubushinwa na Amerika biraza kugira ingaruka no ku isi yose muri rusange. Bikomeye, birahangayikishije cyane. Tugana ku musozo rero, yitwa Michelle Obama ngo yishyuye icyatumye atitabira umuhango w'irahira rya Donald Trump. Yego, ni umugore wa Barack Obama, Michelle Obama, yakomoje rero ku mpamvu yatumye atitabira umuhango w'irahira rya Perezida Donald Trump, abeshyuza abavuze ko ngo byatewe n'uko ngo atabanye neza n'umugore we. Hashize rero igihe kitari gito uyu Michelle Obama adakunze kugaragaza uruhare by'umwihariko mu mihango ikomeye ya guverinoma ngo ari kumwe n'umugore we mu buryo bukomeye. Ibi byanatumye avugwaho byinshi bitandukanye, cyane cyane ibigaruka ku mubano wa Barack Obama, abantu bavuga ko ngo utifashe neza. Rero mu kiganiro yakoranye n'ikinyamakuru cyitwa Robinson, urumva, yavuze ati nta bishya bihari kuko Michelle Obama ntabwo umubano we na Perezida Donald Trump wifashe neza. Yavuze rero ngo kuba ngo adakunze kugaragaza mu ruhame ko ashyigikiye Donald Trump, uri kumva, ngo atari uko amushyigikiye. Ndetse byanafashe indi ntera ubwo muri Mutarama 2025 uyu mugore yanze no kwifatanya n'abandi mu irahira rya Perezida Donald Trump wari waratorewe kuyobora iki gihugu ku nshuro ya kabiri. Yavuze rero ko ngo kuba ngo atarigeze yitabira iri rahira ngo nta mpamvu ikomeye ibyihishe inyuma nk'uko rero benshi babivugaga, ngo ahubwo ngo yari amahitamo ye ngo kutajyayo kuko yumvaga ko bitamunogeye. Rero Michelle Obama wasanga atayishimiye byavuye mu matora. Byanashoboka. Uyu Michelle Obama yakomeje agaragaza ko ngo kutitabira ibi birori ngo byakuruye ibihuha by'uko ngo atabijyanyemo na Barack Obama nk'uko bafitanye ibibazo mu rugo rwabo. Yego, Michelle birashoboka cyane. Uyu Michelle Obama rero yanavuze ko ngo gukora ibyo ngo biba biri mu nzira nziza. Ati tubikora twebwe mu mpamvu zacu, ati ntabwo dukwiye kwivangirwa mu byacu. Rero uyu Michelle Obama yanagaragaje ko yagaragaje rero ngo kuba mu ruhame, ngo kuba nyine yagaragara mu ruhame bidashatse kuvuga ko ngo agomba guhora aboneka ahantu hose ngo cyangwa ngo ahore ashimisha abantu, ngo ahubwo kuba ngo kuba aho akenewe ngo nicyo cyangombwa. Urumva ni nkaho yavuze ati njye ntabwo nkenewe mu birori, kubaho nkenewe. Ati ntabwo, ni nkaho yakavuze ati njye ntabwo nkenewe ntabwo nihuruza. Ntabwo rwose nihuruza, ntabwo ndi umuvumbyi. Icyo Michelle Obama yavuze, reka tubashimire cyane.
gushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Iyi wakoze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu, inshuti zacu z'akadasohoka. Amakuru yo nakagaruka.